Na Diaspora Girls SHS ye wo obodan Akuapem South mensi no monso won mo ahunye mu pa ne ma nheda nkoye ya wote ho sua de kura no a enhyeda entwa yesa won mo strempenifo so wo meboa wo mo na we no eye headmistress o school no mo patience naki na edin semi to dwabra ma me koma foundation ekoche won made. Esane said Diaspora Girls SHS ewo obodan ye we Akuapem South mensini ni mu wonum any classrooms dudu nti adesuafo no abo ape so ewo kakra bi ewo honom ni mu eno dan kyen a enkunya wonum eni ekura nti no adesuafo bi wo honom a wonum etena plastic chairs any benches so ena ebinum nso kura wo honom a ensohwe a wo twere wo school mu honom no enuase ene wo tena etwere wonom de saa ha we enum nyina no edin sunsan so obone ababeja de kire ene adesua ho nsem so patience na key a headmistress awoda Diaspora Girls SHS no woni amani boni atwetwe nkomo baby a me mada esa entina say ye ho kire ye dormitory just 2 blocks na 2 blocks no ase baako ase ye de aye classroom entino sha ye bi ye hia de no esa ena ye ni baby a ye didi ye to say your dining hall no your baby kitty no na for about 80 students but say we are about 900 it's your dining hall no ye nkoho and I say run a shift when we are supposed to go to the dining hall it's your person say nyame aduna nke yenya multi-purpose dining hall a ye the be assembly ye be san de didi ye classroom so ye ho kire ye enkwala no ape so ama say ohyew ba say a uko class o tu say enkwala no mo ho kire omo nti ye hia classroom ni esa ha adwene sem say minua no be hu say tete bus bi na efre no yellow sisi no enu bi na girls school ye wo na ye ni bus nti ye besre say ye hia bus say ye ko ba bi say ya eya me mamia no mo tire mo timi say ha ho mo